салом тамошобинон, хуш омадед ба канали Саодатиҷӣ. Ягон кас меомада бошад. Қурғантиҷӣ бародари азиз, хуш омадӣ ба канали Саодатиҷӣ. Бародар, корот хуб аст? Саломатӣ омад тенҷа? Хуш омадӣ. Раҳмат барои лайк. Соз бошин ака. ӯ дар ишкошим аст. Хуш омадӣ Исмоил. Имя салом алейкум. Бародари азиз, кулуч медиҳем иншоалло. Саодатиҷӣ ташаккур. Бародарон 4 нафар шуданд. Хуш омадед ба канали Саодатиҷӣ. умедворам ҳар куҷое ки ҳастед хуб ҳастед. бале, лайкҳо кам аст. 3 нафар 4 нафар аст, 1 лайк аст. дӯстон, ҳамон лайкҳоро як зер кунед ку бинем эфири мо чанқа мешавад. имя ҳатман мепартем. дирӯз фирида будем ку имя. исмоил кулуштира сар мекунем ё ки просто имрӯз ҳамин хел. имя брат фиридагӣ бинем. дирӯз фирида будем. ҳаст дар ютуб. нарху навои мошин ака намедонам, мисли ҳамаи гӯшти равған қимат шудеста. як хачибек буд, соли 1997 сол буд. намедонам, IC камаш намекард. 28 зора дошта, нашунад одеса буд. кам як чанд ҳафта пеш ҳамонҳоро мақсад 20, 23, 24 буд. ҳозир қимат, ҳама нархи мошин бениҳоят қимат шудагааст. иншоалло раҳмат. қурғантиҷӣ, ҳанзу раҳмат. нарх бениҳоят дар Тоҷикистон. дандоншикан дар маркази Душанбе як
انا 1 کیلو شکر 9 سوم، 9.5 سوم در دیگر مغازه ها. یک قابچه 260 270 سوم. این میه حاضر ما یکم بار از افیر کرده سیم شاملو میه مالش سبشه سامونده بوده خده. هی برات سلام علیکم. سازیم خوبیم، شما ساز خوب نقص. خوش اومدی اکای فرخ شو به افیری ما. شاملو که افیری یکم است و امیدواریم که افیری آخران نیست سرشویش است. هی اکای فرخ شو زنده باشی. شهری نر یک سبشست وقت که در این افیری ما یکم نفر تاج خوش اومدیم برادر. شکری الله اکای فرخ شو. تاج کلوب خوش اومدی. برادرای اهل اسلام همو لایک همین بولیقه آی این بولیقه بود خی بخشش این بولیقه ما خودش نفسو نه که شما بزنه یکان تا نو بیایی اکای فرخ شما همین دسته لایک زنی در همین شبکه های مردم همین افیراد همین درمدم زدم اینا پیام شکسته دیگه چیکو میکده باشم اکما قدم نمیرسید همین تیوه کودک اینا
برادران اهل اسلام خوش آمدید همه کسا. لایک امیدوارم میجیقین. اگه نخواه شما میاد دستگیری نکنین یکم افیری مو ها. عینکام شکسته. الا دختر کی موی توی فزوره. خوش آمدین همه کسا باری دیگر. نوری دیده تاجی سر. قدم های هر یک و یک شما تاجی سر. خونده سم اسماعیل. خوش آمدین برادر چهارم که با پخش مستقیم ما پیوست شد. برادر همون لایک رو یک زیر کن. بولی قدی تاجیک خوش آمدی بر پخش مستقیم ما. امیدوارم که اسماعیل شاه کلوچ دیده تر کنم یا نه. تاجیک کلوچ باباگی را روان کن. ای کلوچ روانت کردیمو سیلکه را پرتومن همان. تاجیک برات می خندی. اما کلوچ بزن. ای کلوچ میگم با کلوچ بزن. اما لایک بزن لایک. نه من در ایفیرو زدم. تشکری زیاد برات. خالمت تا خوش آمدی برادر اهل اسلام.
امیدوارم که لایک رو زیر میکنی. مرحمت به بولیقه، کسی که اگر نداشته باشد بولیقه من از ضرب لایک زنی شکسته. من نگفته سعادت جی. ای تشکر زیاد، زنده باشیم براتو. پنجم لایک هم اومد. گپ نیست. آه. برای که یک کلیچکای ما همون نامه برای همون گفتم. ششم لایک، تشکر تشکر. نرخ. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید. همه کسا شخصانی که لایک رو زدگی نیستن یک بار دیگر لایک رو بزنن. بله، یکم افیرای سر دادیم. یکم کمبودی باشد بخشش. امیدوارم که در افیرای منبنه باز هم خوب و جالبتر میزگره. شخصانی که سبشست و تونگیریان است، تشکر خلمتف. شخصانی که سبشست و تونگیریان است، یک سبشست و مونه کوی فیلم آدم جمع شوند. شاملو که باز هم خوبتر میشه. تشکر اکای فرخ شو. دوستان عزیز، به خاطری که به خاطر بولیدر شما، گرچنده که یه فیلم ما در کانال سعادت تیجی ما قرار داریم، ولی یک تا شعر به شعر یکم سخن نمی شود. میخوایم که یک شعر از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی به شما قرائت نمایم. قرائت نمایم. در زمینی مردمان خانه مکن، در زمینی مردمان خانه مکن، کاری خود کن کاری بیگانه مکن. کیست بیگانه، کیست بیگانه تنی خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، جوهر خود را نیابی فربهی. گر میانی مشک تن را جا شود، گر میانی مشک تن را جا شود، روزی مردن گندی او پیدا شود. خوش آمدید نفرانی که نو با پخش مستقیم ما پیوستن. سلام 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 علیکم، خوش آمدید به کانال سعادت تیجی. دوستان عزیز، خواهشمندم که لایک رو زیر کنید و اگر که به دست نمیتونید زیر کرده، مرحمت با بولیقه یا که تیشه یا که تبر زده احتیاط کنید که باز تلفنتون رو هم
نشکنتون. خوش اومدید دوستان عزیز. این شعر رو اگر که گوش کرده باشید، اینجا زمینی دیگران گفته نه زمینی دیگر شخص رو در نظر دارد مولوی بزرگ، بلکه اینجا درباره انسان، خود انسان است. یعنی که زمینی دیگران گفته تن انسان رو میگن، همین تنه که انسان این رو چقدر عزیز میدوند و لباس غفص میپوشد تا که خنک سرما نخورد. از این لحاظ شاعر گفته است که یعنی که تن انسان رو زمین دیگران، در اینجا به معنای زمین دیگران تن انسان است. اینجا زمین دیگران تن انسان رو گفته است، یعنی که به حد اقل باید که انسان نه که تنش را زیبا نگاه دارد، البته تن را زیبا نگاه داشتن خاصی هر انسان است، ولی باز هم روحان باید انسان زیبا باشد، روحان نه که تن. میگوید که در اینجا گرمیان مشک تن را جا شود، در میان گرچنده که تن از خود در از خوشبویی های استفاده کنی از تمام چیز تن رو، ولی بعد مردن همون بویی که بوی غلیظ بسیار آنها پیدا میشد. اینجا اینجا شاعر بزرگ، نه تنها شاعر تاجیکستان بلکه شاعر این را جهان اعتراف میکند و از این خاطر در سازمان ملل متحد شعرهای بزرگان ما ثبت گشتند، نه از دیگر دولت ها بلکه از شعرهای شاعران ما. بله در اینجا مسلمان که گفته از تاجیکستان افیر کرده می شود. بله ما در تاجیکستان قرار داریم، در شهر وحدت هستیم. امیدواریم که شما هم خوب و صحتمند باشید هر کجایی که دور از وطن هستید یا که غریب هستید، دانشجو هستید. انشاءالله که خداوند نگهبان هر یک و یک شما باشد. بله ما در وطن تاجیکستانی آباد هستیم. شکرگزاری خود را میکنیم که در تاجیکستان افیر آهسته آهسته می شود همش. خواهر عزیز یک جهان تشکر برای دستگیریتون، یک جهان سپاس. بله سعادت تیجی اسماعیل، شعر عاشقی میخونیم. البته که دنیا به عشق نمی شود، هست عشق خداوند، عشق انسانی، عشق زمینی، هر یک چیز، ولی مهمتر از همه این عشق خداوند می باشد. برای دوستان غریبم یک شعر غریبی میخوام قرائت نمایم. پسون اگر خودی تماشابینان اگر زید نباشم باز یک شعر عاشقی میخونیم. نوحه غریبان، شعر از شاعری بسیار هم بزرگ حسامالدین صیادی. نوحه غریبان. ای وطن با یاد تو چشمانی تر داریم ما، سینه لبریزی غم و سوزی جگر داریم ما. همچو مرغانی اسیر مانده ایم اندر قفس، ناله جانسوز بس شام و سحر داریم ما. نخل ارمان های ما اندر غریبی شد خزان، نخل ارمان های ما اندر غریبی شد خزان. شاخه ای بشکسته ایم از غم ثمر داریم ما. راهی ما کاوید بسته او بوده اندر شکار، راهی ما کاوید بسته او بوده اندر شکار. از وصیحت های مادر کی خبر داریم ما.
مبتلا گشته در این جام و به صد درد و مریض، خیره سر سوزی جگر دردی قمر داریم ما. کرده ما شکر خدا خاکی وطن ما را ببر، کرده ما شکر خدا خاکی وطن ما را ببر. آرزوی دیدنی مادر پدر داریم ما، آرزوی دیدنی مادر پدر داریم ما. تشکر زیاد مسلمون که زنده باشید، زنده باشید، زنده و سربلند باشید. دوستان عزیز، خواهید که اگر وقت شما کمی هم باشد جالبتر و مقصد خوش گذرد هست در اینجا بسیار با شاعران. من که خودم چی در شبکه سعادت تیجیرم باشم ولی ساحه ادبیات رو خیلی دوست می‌دارم و بنده هم کم کم به ساحه شعر و شاعری مشغول است. از این خاطر گاهی می شود شعرهای هجوی عاشقی، شعرهای الهی با درخواست شما کم کم در افیرهایمان برآمد خواهیم کرد. تشکر زیاد در اینجا. یعقوب بسیار هم سخنهای عجیبی گفته است. خورغن تیجی خوش آمدید. تشکر زیاد یک جهان سپاس که از این هم خیلی بالیده رویم که مردمی ملت تاجیک از ازل شعر دوست، شعر که بسیار هم مردمی با فهم با درک. تشکر برای اچ کتابی میگوید ولی کم کم که از این سببی که چشمایمون وزیر مریض شده است باید که من این عینک ها رو نگذارم، ولی که خود شما خواهش کرده حتما میگیریم. دوستان عزیز، خوش آمدید یک بار دیگر به پخش مستقیم. از همین 4 نفر ها بله این از شکی رو گرفتم. اگر زید نباشد چشمانم کمی در کرده ایستاده است. عینک دیگر مونه راستی گپ ما کار نوازتونم نمیفهمم. تشکر آوازها در کار بوده است این برادر. دوستان عزیز، اگر شما همین 5 نفر که همینجا هستن همتون لایک زدگی باشین. دوستان تشکر که لایک های ما به 10 رسید. خورغن تیجی تشکر. تشکر زیاد. تشکر قربان تیجی. دوستان اگر زید نباشد همین 4 نفر شعری که به خاطر بچگان بنده بخشیده است میخواهم که به خاطر بچگان قرائت نمایم. اگر که زید نباشد نویسین دوستان. یعنی نویسین. باز کسی که میخواهد که این شعر را به سمع شما رسونم مرحمت نویسین که
میخواستگی باشد من باشد نخونیمش. سعاده تیجی تی چی میگوی؟ بخونیم یا نه؟ با اشاره ها یا نه فکرایتان رو بگوین. 3 نفر بخون. نفر دیوم. دختر غریب. دختر غریب خوش اومدی. دختر غریب کو شعر بچگانه را بخونم برای شما یا نه برای دودرکان. خورغن تیجی خیر اوزای ما را نفهمید دوست. تشکر. اینجا 2 نفر گفت بخونین. ای میخونیمش. شعر چی طوره گفتم بچگانه است. نام پزد نام شعر در گازети бачагонаи пайро. очаҷонам ном пазад аз дилу аз ҷон пазад баҳри азизон пазад зеби дастархон пазад кулчаю фатир пазад бо равғану шир пазад бо чаккаю ками об тайёр кунад қурутоб гӯяд ба мо нӯши ҷон фарзандони меҳрубон. хоҳаракам хоҳаракам дилоро ба кӯча камтар баро хоҳӣ ки мони солим ҳар ҷо марав ту доим. духтараки калонӣ худат бояд бидонӣ ковид вабои олам балои ҷони одам. азизи ман хоҳарҷон хоҳарҷони меҳрубон хоҳӣ шави ту пирӯз камтар бароту ҳарӯз. омадигар аз берун дастуро шу бо собун бикун ту гапамро гӯш макун асло фаромӯш. бедастоку бениқоб ба кӯча макун шитоб ба ҷо орӣ насиҳат умре мемонӣ сиҳат. акай Шавкат рафтем зурм ҳамон қадам мераса. дӯстони гиромӣ хуш омадед. шумо суҳбатро давом диҳед. ман ба хотири болидарӯии шумо як шеъра хоҳараки мо навиштааст инҷа ёсуман дар бораи афандӣ. аз корҳои афандӣ механдию механдӣ мегӯяд ба дузанда расман бигир зебанда. нигариста ба расон шеърам нависту ин шом гӯяд ӯ ба меҳрона эй писар рав ту хона. фардо гӯяд дирӯзро духтар гӯяд беҳрӯзро куҷое қадам монад ҳар кас механдонад. аз корҳои афандӣ имрӯз фардо механдӣ. ташаккури зиёд дӯстон. ҷаҳони сипос. дӯстон нарху наво дар тоҷикистон ба мисли чӣ гӯям ба мисли боду ҳаво тез тез иваз шудааст. не оби чашмот ку ошимбача.
рости админ чизе гуфтааст, ман кордам, хандам омадест. Нархи рӯған 90 сомон. Бале, 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 бале. Воқеан ҳам нарху наво мисли обу ҳаво иваз шуда истодааст. оби чашм нест дигар, нафиқ ошиён дигар. Просто гап мезанам, дигар дил наметавонам. Беҳтарин. Шакар 10 сом, балет. Шакар 10 сом. Короче, пагоҳ як видео барои нархҳои бозор карда партом, чӣ гуфтем? Албатта партод беҳтарин мешавад. Шояд ки мардум аз нарху наво бохабар шаванд. Хуш омадед 50 нафар ба пахши мустақими мо. Умедворам ки лайкро зер мекунед ва суҳбатҳои гарму ширин. ошиқӣ дарди сахта. Яхе одамо дилиш карахта. Не ки гап дар сари бахта. дӯстон ин мисраъоро ҳозир аз пеши худ гуфтем. дӯстони азиз, хуш омадед. Акаи Тавозун ҳақиқат беҳтарин шахсе ҳастед ки дӯсти азизи мо. хуш омадед ба эфир. Ташаккури зиёд Акаи Тавозун ки 11 лайкро зер кардед. умедворам ки якум эфири мо аст. ва шумо дастгирӣ мекунед. Шумо таҷрибадор ҳастед, шахсони таҷриба ҳастед, дастгирӣ мекунед. иншоалло дар эфирҳои оянда мо боз ҳам як қадам ба пеш мегузорем. дар Тоҷикистон аллакай соат 20:28 дақиқаро нишон дода истодааст ба вақти душанбе. бале қурғантиҷӣ. Акаи Тавозун. ва алайкум салом қурбон дода. Акаи Тавозун 160 якум эфирда мо ҳами як 4 суҳбати самимӣ гузаронем. овозот хаста набошад додарон. Ташаккури зиёд Акаи Тавозун. беҳтарин дӯсти мо ҳастед. хотиррасон кунам ки рафиқ бародари мо ҳастед. ҳатман ки мо ҳар навори шуморо то ҷои имконияташ буда, яъне ки вазъияти Тоҷикистонро мефаҳмед ки 1 кило шакар худ 10 сум шудааст, як бахлашкар афған таи 90-100 сум шудааст, ки ҳозир интернетҳоро баланд бардоштанд ва то ҷое ки мо ба қадри имкон тонистем ба эфирҳо бар дастгирии худро иншоалло. ташаккур Акаи Тавозун. дастгирии худро дар эфирҳо мекунем. умедворем ки эфири аввалини моро дастгирӣ хоҳед кард ҳама каса. ташаккур аз каналҳои пешрафта. миннатдоргии худро мерасонем як бори дигар. дӯстон, ба хотири болидарӯҳии шумо, шахсан ман вақте ки раҳматии бобоям шодравон зинда буданд, штавре ки худи эшон, ман дар зиндагии онҳо бисёр бо дуои эшонро гирифтаам, вале мегӯянд ку ҳар як зиндагӣ бе ҷангу ҷанҷол дар ҳар як оила бе ин намешавад. ва бобоям ки бисёр марди оқил буданд, шодравон, ва шукри момоям ки ҳозир зинда ҳастанд, байни онҳо як рӯз нофаҳмӣ шуд ва ман дар он ҷо будам ва бисёр аз ин ҷангам неӯ ба таври разбор мегӯянд тоҷикӣ баҳс ва рӯси разбор, яъне ба тоҷикӣ баҳс мешавад.
درباره همین جنگ آنها، بحث آنها، من اون وقتا خیلی خردسال بودم. یک الهام کودکی بود، اومد یک چند مصرع درباره جنگ آنها نوشتم و در وزن شعر کودکانه، ولی این مضمونا به شعر کودکان دخل ندارد. تشکر برای 12 لایک. شما صحبت رو دوام تید حاضر، من همین شعر میخونم. دولانه. بابام گفتا دولانه، مامان شده دیوانه. مامان گفت کو دولانه؟ بابام گفت کی در خانه. مامان همه جا را کافت، اما دولانه نیافت. جنگ آنها شد کلان، پدرم گشت حیران. در سر او هوش نبود، در بین آنها چی شد؟ پرسان شده پدرجان، خانه‌اش گشته ویران. از سحر جنجال دارند، هوش در سرشان ندارند. بابام گفت کو دولانه؟ مامان رفته از خانه. بر وقت نگفتی کمپیر، کار کردی تو جزیر. از خانه تو میرم، باز نشوی منتظر. بابام رفت از خانه، مامان سر شکر چانه. میگویند همسایه ها کمپیر تنها میمونه. تشکر برای دقتتان. جهانی سپاس. اکای امومالی خوش اومدید. خوش اومدید همه نفران، خوش اومدید. 6 نفر شد، بهترین. خوش اومدید دوستان عزیز. امیدوارم که لایک رو زیر میکنید و دستگیری خود رو دریغ نمیدارید. اگر که خوش اومدید، زنده باشه اکای قرغان. انتظاریم. ایجا امریدین خوش اومدی، خوش اومدی. شعر نر کنی یک دستگیری کنی، یک لایک پایک زنی. امریدین امید ما راستی گپ ای افیروی مردم میدونم اومدم لایک هم میزدم امی یک تا بالقه داشتم، بالقه هم شکست نکه وزیر فقط خدا خواهد تعمیر کردن در کار این رو. نمیدونم که وزیر در کجا باشد. کلش نیست. تشکر اکای توازن. حاضر درباره دوستی، بله حاضر. از این کتاب درباره دوستی پیدا کردم، حتما حاضر میخونم. خوش آمدید اپای عزیز. امیدوارم که افیری ما افیری یکم است و چکم بودی باشد انشاءالله رفت شونده است. درباره دوستی گفتیم، بله. بله اینجا یک شعر دریافت کردیم، یک 4 مصرع به طور رباعی است. از گفته و کردار تو گشتم حیران، از گفته و کردار تو گشتم حیران. نه در سری عهدی و نداری پیمان. گه یار و رفیق میشوی و گه رقیب، رقیب به معنای دشمن. مرید به شیطانی در این دور و زمان، مرید به شیطانی در این دور و زمان. شخصان عاشق هستند می در اینجا، شخصان عاشق باشند اگر اشاره نمایند. در اینجا درباره سوخته و دیل شعرهای جالبی هم هست. درباره دیل
дӯстони азиз, ҳаводорони Ҳабиб Нурмуҳаммадов, як устоди гиромиқадр, хушомадед. Нуҳум нафар. Умедворам лайкро зер мекунед. Ташаккури зиёд, ҳамсин ташаккур мекунам, ки ба пахши мустақими мо пайваст шудӣ ва лайкро гузошти. Студияи Панҷакент, салом алейкум ба ҳамачиҳо. Ташаккури зиёд барои лайки самимиятон, дӯстони азиз. Умедворам, ки эфири мо омадед ва пушаймон нахоҳед шуд. Ташаккур барои иштироки шумо ва дӯстон дар ин ҷо. Ҳамаи шуморо аз самими қалб миннатдоргии Амриддин дар инҷа лайка задагӣ исмоил. Миннатдоргии худро ба ҳар яку яки шумо мерасонам. Ташаккур. Хушомадед ба эфири мо ва суҳбати мо дар ин ҷо буд, ки ба Ҳабиб Нурмагомедов эфир сардодагим. Ба ҳаводорони Ҳабиб Нурмагомедов як шеъри ҳозир қироат мекунем ва шумо музыкаи шинед. дӯстони азиз, чаре ки худи шумо шоҳид будед, ҳозир ман ба як чойи гарм оварданду инро як чойро нӯшем ва эфирро давом медиҳем. Хушомадед ҳамаи шумо, нури дида тоҷи сар. Дар бораи Садбарга нишонте. Садбарг нестай, Садбарг нест иҷа. ҷиянчара мегӯяд дар инҷо ба фикрам. қарзи дар бораи шеър бахшида дар бораи Ҳабиб Нурмагомедов. Қарзи имонии худ карди адо, шуд саногӯяд малак дорад нидо. Рӯҳи пайғамбар зи ту шодон бувад, ё ҳабибу дӯст дорадат худо. бале, репалтал, хушомадед ҳар яки шумо дар ин ҷо. бале, киёта бигӣ мега имконияташ бошад, вале дар ин ҷо студияи Панҷакент чашмоям каме бемор ҳастанд ҳозир. Бахшиши зиёд, ки гирифта наметавонам. Бахшиш. узр мехоҳам аз ҳамаи шумо. 15 лайк. Ташаккури зиёд. хушомадед нафаре, ки нав ба эфири мо пайваст шуд. дӯстон, инҷа дӯстони азиз, ҳаводорони шабакаҳои иҷтимоӣ ва ба хотири болидарӯҳии шумо дар ин ҷо, агар иҷоза бошад, нафари ташаккури зиёд барои фаҳмидан студияи Панҷакент. Миннатдоргии худро мерасонам, ки шумо маро фаҳмидед. Ташаккур, миннатдорам. дӯстони азиз, як ҷияни ман, ки писарамакам дар синни 12-солагӣ олами фониро падруд гуфт ва дар ин ҷо як шеър ба ӯ бахшида шудааст. Мехоҳам, ки ба сами шумо расонам. суҳбатро идома медиҳем. ман зи гулзори дилам сад барги тар гум кардаам. дар замину осмон шамсу қамар гум кардаам. муслими бемори ман во ҳасрату рафт зери хок. муслими бемори ман во ҳасрату рафт зери хок.
ای عزیزان دلم فیضی سحر گم کرده ام. خانه ام خالی شده، من از کجا یابم تو را؟ مسلمی جانی پدر، از تو خبر گم کرده ام. ناله دارد در فراقت پیر و برنا زار زار، جان شیرین پاره قلب و جگر گم کرده ام. نونهالی باغ من عین جوانی شد خزان، اندرین باغ جهان نخل و ثمر گم کرده ام. مادرت از حولی و از خانه می جوید تو را، مادرت از خانه و از حولی می جوید تو را. زار مانده حسرتا تاج پدر گم کرده ام. ناله زاری مادر سینه ام را پاره کرد، ناله های زاری مادر سینه ام را پاره کرد. از کجا یابم تو را؟ جان و گهر گم کرده ام. هر زمانه می خورم غم باده درد و فراق، وا دریغا لذت شیر و شکر گم کرده ام. گر ندارم ثروت و مال از این دنیای دون، گر ندارم ثروت و مال از این دنیای دون، من ز گنج خاندانم سیم و زر گم کرده ام. شهسواری من فتاد اندر نبرد زندگی، رستم و رخش و کمان و همسپر گم کرده ام. با لبی پرخنده رفتی تو به استقبال مرگ، با لبی پرخنده رفتی تو بر استقبال مرگ. مسلمی حاضر جوابم شعر نر گم کرده ام. مسلمی من با ادب بود با همه خرد و کلان، وا دریغا حسرتا من شه پسر گم کرده ام. من نه آن خیرالدین اندر فضای زندگی، من نیم آن خیرالدین اندر فضای زندگی. مرغ بسمل گشته ام من بال و پر گم کرده ام. تشکر زیاد دوستانی عزیز که ما رو همراهی نموده و تا آخری شعر گوش نموده. اپای عزیز حاضر من به تو بخشش زیاد. من در اینجا اپا به تو کلوج میدیم مرحمت. کلوج رو بقوه اپا نر اپای نرازی کلوچ دادمت. تشکر برای 18ام لایک. خوش آمده دوستانی عزیز. بازم خاطررسان میکنم که پخش مستقیم ما اولین پخش مستقیم می باشد که در فضای اطلاعاتی جهان پخش گردیده ایستاده است و چه کم بودی باشد از جانب ما امیدواریم که شما میبخشید. زنده باشی اپای عزیز. مرحمت. کلوچه گرفتی سلکه خود را گذارید در اینجا نفرام. بله چق چق کرده ایستاده. دوستان عزیز چطور که از نومی نوار معلوم است چای کبود یا سیاه. مرحمت. من چای سیاه نوشیده ایستادم. شخصانی که میخوان که چای کبود فرمایش دیان مرحمت. تشکر زیاد برای 19ام لایک. спасибо. من خودم روسی رو نه اونقدر بلد هستم. بخشش زیاد.
марҳамат даромада ба апаи Земфира таҷика даромада дастгирӣ намоед ва умедворем, ки ин апа ба шумо ҳам дастгирӣ мекунад. Ташаккури зиёд. Большое спасибо, Земфира. Земфира. Большое спасибо. дӯстони азиз, дар назди ман бисёр ҳам китобҳо ҷолибе ҳаст. Мақсад шахсони шеърдӯст, марҳамат нависед, мо ҳатман қироат хоҳем барои болидарӯҳии шумо қироат мекунем. як китоби ҳаҷвӣ буд. агар ягон шеъри ҳаҷвӣ дарёфт кардам, ҳатман барои шумо қироат мекунем. Ташаккури зиёд барои 20 лайк. Зинда бошед, даста дардро набинад. дар қошод ҷоном админ. Ташаккури зиёд дар қошехтам ҷоном ва умедвор ҳастем, ки аз эфири омадаатон пушаймон нахоҳед шуд. Зеро эфири мо дар қошод ҷоном админ. Ташаккур. номи бисёр ҳам ҷолиби диққат аст. дӯстони азиз, ин аввалин эфири мо аст, дар назар дорам ва умедворам камбудиҳои моро мебахшед. Ташаккур барои 21 лайк. дӯстони азиз, ин аввалин зинда бошӣ даққошо ҷоном, зинда бошӣ. Ин эфир чӣ гуна мезгарад охирда? Ака эфир кардид? Бале, Араш, бале, эфири мо аввалин эфир аст. дӯстони азиз, гуфтам боз хотиррасон кунам, барои беҳтарин камбудӣ нест. Ташаккури зиёд дар қошод ҷоном. Эфири мо чӣ беҳбудӣ дорад, ки мақсад дар ин ҷо бевосита худнамоиштирам нашавад ва банда, яъне ки бо шеъру шоирӣ каме машғул аст, даст дорад. Ягон мошини Opel Hatchback нест, арзонтар. бале, акаи Араш ҳаст, мошинҳо зиёд ҳастанд, чӣ дар соҳаи мошин бошад, чӣ дар хариду фурӯш. Мо ҳатман, шумо дар комментарияҳо нависед, мо ҳатман хости шуморо иҷро менамоем. бевосита иншааллоҳ, ки шеърҳои ҳам ҳаҷвӣ, чӣ ҳаҷвӣ бошад, чӣ шеърҳои тамоми намуди шеърро мо дар ин ҷо яъне ки пешкаши шумо мекунем ба диққати ҳаводорон. Ва гуфтаниам, ки дар ин эфирҳои мо ҳикояҳои ҷолиб аст, бисёр ҳикояҳои ҳаётӣ. худи шахсан ман худам аз зиндагии ҳар нафар мешунавам ва дар роҳи бошад чӣ, иншааллоҳ, ки дар эфирҳои оянда ҳатман қиссаҳои ҷолиберо ҳам дар хоси шумо иҷро мекунем. дар инҷа як шеъре аз китоби гурӯҳи Сафар, яъне ки қироати шумо мекунем. Бениҳоят шеъри хуб аст ва мутобиқ ба ҳамин фасл аст. бале, шумо бо мо ҳастед. Ташаккури зиёд ҳама каса. омад зимистон, попӯш надорам, шуд барфу борон, сарпӯш надорам ҳезум, балки ягон сум. дар зимистонӣ моем раҳгум, Тоҷикистонро дигар қисмат макун. дирӯз рафтам қабули вазир, буд бас ки корам бисёр ҷазир. ҷойи гирифтан дасти мани пир, нешам бизад ӯ дар сина чун тир. бепул суханат асар надорад. номашро медонед дӯстон. чӯшида атр
رفتم تیاتر، تاری سرم بگرفته چتر. یادم آمد این یک تا سطر. روز در غم جان است و قصاب در غم چربو. درباره زنی ورا بین، چرتین فروش است. خودی ورا بین، بنزین فروش است. دادرش را بین، ریزین فروش است. بچهش را بین، ماشین فروش است. فروغ صبح دانایی کتاب است. میکشم ناز به پپورا چی؟ میکشم ناز، بخشش کمی خیره بودن اینجا. میکشم ناز به پرس و پاس، میکنم توف روی پلاس. خاکی وطنم سرمه چشمان من است. بله، بسیار هم شعرهای جالب. اگه یک شعر برای غریبا بخون ای شعرهای خودت. تشکر زیاد. شعر غریبی از شعرهای خودم حاضر در اینجا یک شعر خوندم و فکرم که شما در افیر پیوست نشده بوده. بله، اون رو حاضر میکنیم. کجا کدمش؟ در زین اینه، در اینجا. تشکر زیاد دوستان برای 26 لایک. میندارگی خود رو به هر یک و یک شما میرسم. برای مادر چی؟ بله، بسیار موضوع مهم رو تشکر آرش برای بسیار موضوع مهم رو در اینجا گفتید. بله، یکم شعر نیست که تشکر برای 27 لایک. شعر نیست که در وصف مادر بخشیده نشده باشد. اولین شعر من در وصف مادر است. همین پارچه شعر در وصف مادر از ایجادیات خود بنده میخونم. حاضر 1 دقیقه دوستان عزیز، بخشش زیاد. ولی مادرم گنجینه یکتای من، مادرم تو گلشنی دنیای من. الله‌هایت تا کنون در یاد من، مادری زیبایی به همتای من. اکو در وقتی که مادر رو گفتیم، در پهلوی او حتما در پهلوی مادر باز پدر می ایستد. ولی میخوایم که درباره پدر شعر دوم رو قرائت نمایم در وصف پدر. ای پدر تو شاه ستونی خانه ام، ای پدر آبادی ویرانه ام. تا ابد خواهم تو را بالای سر، ای پدر ای گوهری یکدانه ام. درباره غریبی. ای وطن با یادی تو چشمانی تر داره ما، سینه لبریزی غم و سوزی جگر داره ما. همچو مرغانی اسیر مانده ایم اندر قفس، ناله جانسوز بس شام و سحر داره ما. نخل ارمان های ما اندر غریبی شد خزان، شاخی بشکسته ایم از غم ثمر داره ما. راهی ما کاوید بسته او بوده اندر شکار، از وصیحت های مادر کی خبر داره ما. مبتلا گشته در اینجا ما به 100 درد و مریض، خیره سر سوزی جگر دردی قمر داره ما. کرده ما شکر خدا خاکی وطن ما رو ببر، آرزوی دیدنی مادر پدر داریم ما. دوستان عزیز، تشکر با اون 4 نفره که با ما هستند. دوستان عزیز، یک نکته رو قید کردنی هم که اگر پگه رود و خداوند دست دید ما زنده و سلامت باشیم. یک قصه جالب حیاتی، واقعا حیاتی، از حیاتی یک شخصی سمیچکه فروش، یک مسافری که بسیار هم دستهایش بیچاره از جنگ های پیری
در حقیقت که ما با چشمان خودمون دیدیم در دوشنبه خودمون است در تاجیکستان که دستایش بسیار اوژنگ داشت، مقصد می لرزید و آن موسفید که خود تک و تنها بود، خود تک و تنها بود و شخصی نزدیک هم نداشت. ما با نزد آن شخص از نزدش می گذشتیم که اون با ما این کلمات رو گفت، عینا نقل می نمایم. گفت که مقصد بچه جان شما وقت داشته باشید، یک چند لحظه وقتتون رو میگیرم و بسیار هم از حیاتی پر ماجرای خود که بسیار حیاتی هست که واقعا شایسته گوش کردن اون شخص بود. چقدر که حتی من مقصد در باره که حیات این موی سفید رو فهمیدم، اون یگام چی موی سفید بود. مقصد دستگیری سومپوم روی روان کردن یا کارتک شدن مقصد این نیست. مقصد ما که حیات همون نفر رو فهمیدن است. یعنی که اون بسیار با علمناکی صحبت میکرد که اون مرد هم در وقتش سفر از خدمت سالهای پیش مقصد تاجیکستان، از تاجیکستان به شهرهای روسیه مقصد خدمت روان میکردن به شهرهای مسکو، به شهر مسکو، به تمام شهرهای روسیه، قزاقستان، همین دولت‌هایی که در دور شوروی بود به اون رفته بودند و اون از در همون جا که به یک دختر روس عاشق می شود و اون قصه اون نفر رو که بسیار هم جالب است. حتی خودی من در بعضی کلماتش اشک به اختیار از چشمانم جاری می شد. همین قصه را به سمع شما می رسانم که به نهایت قصه جالبی هست که شایسته گوش کردن است. وقت دادم اگر که می رود ولی یک چیزی پندآمیز رو می گیری و در آینده به هر یکی به شما لازم می آید که این خطای بزرگ نکنیم. به خاطر یک ارادی یک نفر زندگی همون سفید به این روزها تبدیل یافت. یک پارچهش از میانش کم تشکر برای 29 لایک. یک پارچه از جالبش برای شما میگویم تا که پگا اگر افیر رو با ما دست زید پورش رو نقل میکنیم که اون سفید میگوید که وقتی که من از اون زنی روسش که وقتی که به تاجیکستان زنش رو میارد، زنی روسش رو که با مادرش همه کارو برزمی که میکرد، حتی زبانی تاجیکی رو هم یاد گرفته بود، بسیار کارهای دهات رو از دختران دهات دیده، اون بسیارتر کارهای دهات رو میتونست و بسیار هم با لحن شیرین تاجیکی صحبت میکرد که دختری روس اومده بر دهات چقدر خدمت تاجیکی برزمی زبان تاجیکی رو آموختن بسیار کاری مشکل است، اما اون شخص آموخته است. از خاطر این مرد دوستش داشت. وقتی که میگه که به همه که هرچند که مادر این موسفید هرچند که در جوانی های شده، هرچند که کارها رو میکرده است ولی مادرش قناعت من نمیشود و بسیار جنگ و جنجال میکند و این جوان دیگر در همین جانش میزند. همین جنگ ها زنش رو گرفته میگوید که تو رو من به وطنت روان میکنم به روسیه، تشکر برای سیموله و اون رو میبرد. میگه وقتی که من از اون زن روس یک پسرچه داشته، میگه وقتی که به فرودگاه رفتم اون دوره میگوید فرودگاه به مثل حاضره زبار یعنی که دیوار نداشت، یعنی که سیم قطی سیتکه بود. وقتی که میگه من همین قدرش رو به یاد دارم که همین زن و فرزندم رو به داخل تیاره نشستند و من از بیرون سیتکه میگه تماشا کردم، مثل همون پرنده که همین دستت داشته اون پرنده رو که از دستت به طرف آسمان سرش میدی که پرواز کرده میرود. میگوید من فقط همون پرواز آخران آنها رو دیدم که پسرم خردسال بود و زنم بسیار اشک میریزن از چشمانش. تشکر امام علی بلاگر، تشکر زیاد. وقتی که میگوید میپریدم میگه از همون وقت میگه تا حاضر من زنی تاجیک هم گرفتم فرزنددار نشدم. میگوید
من پدر و مادرم میگه از دنیا گذشتن، من خودم دیگر یگام تکیهگاهی ندارم که مقصد مرا نمیدونم که در کجا میمیرم و آیا مرده من رو همسایگان دریافت کرده، یعنی که میابند و گور چوبم میکنن. ایش هم میگوید تنها خدا میداند و خلاص. وقتی که میگه من هرچند کوشش کردم، بعد چند سال ها میگوید رفتم سراغ و پای کردم روسیه رو، اما این سراغ و پای کنی من بیهوده بود و من دیگر زن و فرزندم رو هیچگاه ندیدم. تا حال نمیدونم که آنها در کجا باشند. میسفید و این رو هواداران و مخلصان شبکه تشکری زیاد. واقعا هم دوستانی عزیز، این قصه بود که قصه حیاتی است. این از بسیار هم دور و دراز بود مقصد. این بسیار قصه جالبی است که این میسفید حتی ما درس رفتن بودیم ایستادیم که میلش ما یکم دقیقه دیر کنیم، ولی این قصه از این قصه حیاتی است که هر یک نفر غریب باید این رو خوب درک نماید و این نوابسته از اون است که مقصد تو زنی تاجیک میگیری یا روس میگیری. حاضر اینا کلوج میتیم حاضر بطل نوابسته که تو زنی روس داری، مهم در اینجا دوستداری میرود. مهم مقصد زنی روس گرفت، اون به حد امکان دوستش میدوست، چقدر که دوستش و حتی فرزندی پسردار بود، اما بر یک خطای مادرش شاید مادر اون هم پشیمون شد. بعد شاید که نه، شاید پشیمون شد، حتما پشیمون شده، اما چی سود کرد؟ این مرد از غم یک حیات، از غم زن و فرزندش میسوزد. دیگر این بیچاره نه زنی تاجیک دارد نه زنی روس دارد. بله، این قصه بسیار جالبی بود. و شخصانی که کلوش در کار است، سعادت تیجی چی خیل شد. تشکر به همین نفره که در اینجا هستید. تشکر اکای امامعلی بلاگ یک جهان. تشکر جهانی تشکر بخشش. دوستان عزیز، گرچنده که ما در شبکه سعادتیجی قرار داریم و بخشش میپرسم که در اینجا به هیجان داده شدم و کمی از ساحه سودا و این چیزو دور رفتیم ولی گمان میکنم که به هر یک نفر این قصه ها پسند میآید. شاید که پسند اومده باشد، اگر پسند ناومده باشد بخشش زیاد. تشکر اسماعیل، تشکر برای گوش نمودن این گونه قصه ها. یک قصه دیگر کوتاهک است بخشش دوستان عزیز. یک قصه کوتاهک است، شاید شنیده باشید و شاید نشنیده باشید. از حیاتی زن در اینجا بحث میکند که دو زن دعوا داشتند که پسر از آن ماست. یک طفلکی را ایش میگفت که پسر از آن من است، ولی زن دومی میگفت که پسرک از آن من است. دوستان عزیز، اما نفران به فکرم از ایفی رفتن، شاید کار دارن.
و ما اینجا افی رو قطع میکنیم. تشکر که با ما بودید دوستان عزیز. اگر که نوارهای ما، اگر افیری ما به شما پسند آمد، اولین افیر است و خواستم که به سهم شما این رسانم که به شما اگر پسند آمد افیرهای دیگری ما رو هم دستگیری نموده از پی افیر شوید. تشکر زیاد، تشکر برای لایک، 33 لایک. خوش آمدید، خوش آمدید نوری دیده تاج سر. دوستانی که نو به پخش مستقیم ما پیوست شدن، دوستان از شما گفتنی هم که یک جهان تشکر که به پخش مستقیم ما اومده، با پخش مستقیم ما همراه شده دوستان عزیز. و در این پخش مستقیم گفتنی هم که شعرهای جالب می شود، حکایه های جالب می شود از حیات و فعالیت به واسطه از انسان ها و قصه های ریال نی، یعنی که قصه های حقیقی می شود و شما حتما به خبر نمانید. و همچنان شعر چی در وصف مادر، چی پدر، چی عشقی باشد لیریکی، یعنی چی مدحی باشد، چی مرسیه، یعنی که درباره فوت یگام انسان ها باشد، حتما شما درخواست نموده. درخواست نه فقط از شما چی وابستگی داره، در پایان نوار می نویسید در همین افیر که شعر میخواسته خود را من حتما پیشکش شما می نمایم. دوستانی عزیز و گرامی قدری، ش- دوستدارانی می شعر و حکایه و دیگر چیزها و چی از درباره نرخ و نوای تاجیکستان باشد. اگر ما در تاجیکستان قرار داریم، شخصانی که از غریبی است در غریبی هستند و مقصد نرخ و نوای تاجیکستان رو شنیدن میخواهند و حتما ما تا جای میفهمیده خودمون که آگاهی داریم، یعنی که به واسطه در مغازه ها امروز ها خریداری می نمایم از تاجیکستان و به شما میرسانیم که نرخ و نوا چه خیلی است. حاضرش در کمتر در تاجیکستان نرخ و نوا قیمت شده ایستاده است. یک خاطر رسان نمایم که 1 کیلو شکر 9 سوم و 50 دیرم، یک خلطه آر 260 270 سوم است و نرخ ماشین ها هم باشد، نرخ ماشین ها هم کمی بالا رفته است، از 20,000 بالا سر می شود. مقصد خیلی ماشین هایی هست از 10 12 14 هزار، ولی سسته، یعنی همین کمتر نقدش باشد از 20 بالا سر می شود که اگر هفته قبل یک هفته پیش اگر ماشین 20,000 حاضره رو در 15,000 نرخش رو میگفتن، ولی حاضر باشد 20,000 میگویند و 20,000 رو 25,000، 25,000 30,000 میگویند. ولی که تفاوت از اون است که هرچند که دلار بالا رفته ایستاده است ولی نرخ و نوا هم قیمت شده ایستاده است. در دوشنبه 5 لیتر روغن، یعنی که صفتی پستش 60 70 80 90 تا 95 تومن رفته ایستاده است و بعضی انسان ها دیروز من ندیدم 100 تومن شو گفتن 110 سوم روغنی که علی نمیگویند آن بود. مقصد این وابسته به نرخ دلار بالا رفته ایستاده است. نرخ نوا در تاجیکستان کمی هم باشد بالا رفته ایستاده است و شخصانی که در غریبی هستند خداوند یار و مددگارشون باشد. تشکر برای 35 لایک. خوش آمدی برادر گرامی. بیرحمت خوش آمدی. نیلوفر خوش آمدی. ما در اینجا نیلوفر هم اومد، اپای نیلوفر بوده است. اپای نیلوفر سلام، خوش آمدی. خوش آمدید اپای نیلوفر به پخش مستقیم ما. اپا این پخش مستقیم ما یکم پخشه که ما از این کانال با فضای اطلاعاتی
мақсад пахш намуда истодаем айни замон. Якум пахши мустақими мо ҳаст. Чӣ хатогӣ аз ҷониби мо бошад, манзарат мехоҳем пешакӣ ва инро гуфтанем, ки суханҳои шумо, ҳар як сухане ки шумо ба ин ҷо менависед ба шабакаи Савдо Тиҷӣ, ва ҳар яки ин барои мо, ҳар як нуқтаи ин суханҳои шумо барои мо муҳим аст ва умедворем, ки шумо аз ин эфири мо ҳатман як чизро бо худ мегиред. Иҷа апаи Нилуфар мегӯяд ман тоҷикиро намедонам. Чизю якум лайк. Ташаккури зиёд, ташаккур. Апай Нилуфар, шумо кадом забонро балад ҳастед? шахсоне ки бародарони узбек агар дар эфири мо ширкат карда бошанд, ба онҳо гуфтаниям, ки мен сени севамад, ҳамаи шуморо дӯст медорем. Ҳамаи шумо дар эфири мо ки кадом шахсе ҳаст дӯст медорем. Акай Тавозун, зинда бошӣ, барои дастгирит зинда бошӣ. Як ҷаҳон ташаккур, ҷаҳони сипос, ки бевосита ба эфири мо пайваст шудаию. хушомадед. Он яке хар дошт, полонаш набуд. Он яке хар дошт, полонаш набуд. Ёфт полон, гур харро даррабуд. кӯза будаш, об меномад ба даст. Обро дарёфт, худ кӯзаш шикаст. ташаккури зиёд, акаи Тавозун. Ташаккур, як ҷаҳон ташаккур, ки қадр намудед ва гӯш намудед. Суханҳои моро мақсад гӯш карда бошед. Як ғизои маънавӣ агар дар ин қиссаҳое ки ҳаётӣ буд, мақсад аз ин қиссаҳо мехоҳем, ки мардум бохабар шаванд. Мақсад бевосита ки соҳаи адабиёт бисёр ҳам адабиёти тоҷик таърихи хеле бой дорад, пурғановат аст ва бисёрам қиссаҳои ҷолиб дорад. Ташаккури зиёд. Миннатдоригии худро ба Акай Тавозун мерасонам. Ташаккур, ки аз аввале ки мо ин каналро яъне ки кушодем, бо мо будед. Акай Тавозун, мо бо шумо будем, шумо бо мо будед ва умедворам, ки дар оянда ба қуллаҳои баланд мерасем. Иншоаллоҳ раҳмон. Худованд бузург аст ва қиссаҳои ҷолиберо ҳам ҳатман, ки ҳозир боз қиссаҳо зиёд ҳастанд аз ҳаёти як модаре, ки бевосита ман дар дохили нақлиёт будам, дар троллейбус, ва ҳангоме ки аз дарс меомадам ба худи ман нақл намудак ва ман онро иншо кардам. Иншоаллоҳ дар эфирҳои оянда ба сами шумо хоҳем расонд. Ташаккур, Акаи Тавозун. Бале, ин қиссаҳо каме ҳам бошад, ҳар яки мо аз инҳо як ғизо ба таври кофирам набошад, каме ҳам бошад, мақсад хурсанд мешавем ва мо ҳамеша дуогӯи он ҳастем, ки бародарони мо дар ғарибӣ ҳастанд ва мо ҳам дилмон реш реш мешавад ба онҳо, ки дар мулки бегона ҳастанд. ва худованд, ки рӯзе шаваду дар Тоҷикистони мо ҳам ба мисли давлатҳои пешрафта ҷойи кор ба ҳама ғарибон муҳайё шавад ва ҳама дар дохили Тоҷикистон кор ва фаъолият кунанду аз ғарибӣ дур шаванд ва Тоҷикистони мо иншоаллоҳ, ки бо ин абармардҳои Тоҷикистон ба пеш мераванд ва иншоаллоҳ, ки чӣ тавре ки ҳозир мо озодӣ дорем, ободӣ аст ва дар оянда ҷойҳои кораям мешаванд.
акаи умед айҷа навиштаиста. Акаи умед, акаи умед. Нест мулакаи умед дар ман неистай мутаассифона. Умедҷон, акаи умед хуш омадӣ ба эфири мо. Бахшиши зиёд ки мо туро надидем. Ин ҳозир фазл хуш омадед. Раҳмат. акаи умед иҷа шерхонира мешавад ҳама тарафа аст, чи аз акаи умед, чи аз шеър бошад ва чи нарху наво бошад, ҳамааш дар эфир муҳайё аст. Ва дар ин ҷо бародарон бошӣ. Акаи умед нафаҳмидам шумо кадом умеден? Нафаҳмидам. Акаи умед сози хубе. нарху навои мошинҳо дар канали мо обуна шавед. беҳтарин. Салом, апай. Привет, добрый вечер. раҳмат, зинда бошӣ, хаста набошӣ. Ташаккури зиёд акаи Умедҷон ба хотири дастгирӣ. Бисёр ҳам акаи Умед шахси бузурге аст, ки дар навобаста ки дар куҷое қарор дорад, ба канали моро дастгирӣ карда истодаст. Шомло ки акаи Умед мо дуогӯи он ҳастем, ки ҳамеша дар ҳар куҷое ки бошед тансият, хонаи обод ва зиндагии пур аз нозу неъматро орзуи шумо дорем. Ташаккур барои дастгиритон. раҳмат, зинда бошӣ, хаста набошӣ. Ташаккури зиёд барои хутон бачаи хола. Ташаккур акаи Умед дар инҷо. Ва дӯстони мо ташаккур, миннатдории худро мерасонам, ки 8 лайкро ҳамзер намуданд ва дастгириро дариқ надоштанд. Ба ҳар яки иштироккунандаи ин эфир ташаккур. Ман нашинохтӣ, як халта нос қарздор шудӣ. Гапаш нест акаи Умедҷон. Агар лозим шавад носи Ваҳдат, носи 11, Самад, Карсултонӣ, чӣ намуд носе ки бошад, хайр, мо нос намекашем ва худо нишон надиҳад носкаширо ҳам. Вале барои ту ҳатман агар ки нос бикашӣ мебарем, ки медонам ки нос намекашӣ худам. Люблю тебя. Ташаккури зиёд. Ташаккур. Хуш омадӣ. 38 лайкро зер кардӣ. Як ҷаҳон сипос мегӯям, ки бо мо ҳастед ва ин эфири аввалини мо бошад. Як бор дигам ёдоварӣ мекунам, ки аввалин эфири мо аст ва агар ки кулӯж набарор теш пашкада. Ин касе ки кулӯж мега метемаш. Ва эфири аввал аст ва чӣ камбудие бошад бахшиш. Манам кулӯшро бухам. Аз ҳамин 7 нафаре ки дар эфир иштирок доранд ва пахши мустақими моро таъқиб менамоянд, ташаккури зиёд ба ҳар яки шумо дӯстони гироми қадре, ки бо мо ҳастед. Ташаккур. жаловатса набошад. Бисёр ҳамо ташаккур, суханҳои моро гӯш намуда истодаед ва
و شما اگر ягон суҳбати мо писанд наомада бошад, аз ҳамаи шумо маъзарат мепурсам. дӯстони азиз, ман дар чашмам айнак дорам, яъне ки шумо манзарат мехоҳам як бори дигар ёдоварӣ кунам, ки ба хотире ки чашмоям каме шамол хӯрданд. Имрӯз ҳаво хунук буд дар Тоҷикистон. Пас аз шустушӯи сарам ба берун баромадам, каме чашмоям сурхшудагӣ. Барои айнак монданам манзарат мехоҳам. ҳозир ягон шеъри ҳаҷвӣ гӯем, ки ба хотири болидароҳии шумо дар инҷо шеърҳои ҳаҷвӣ зиёд додам. ҳасрати зангир. Ягон нафари зангир бошад, марҳамат, ин шеърро ба онҳо мебахшам. Ва шахсоне ки зан доранд, ба як зан қаноат нанамуда, аз пайи зани дуюм шаванд. Ин ҳазл буд албатта. дар кӯчаву майкадаҳо, дар боғу гулистонҳо, дар дохили автобус, дар шаҳри чунин зебо семичка нахоҳӣ гар, мегирамад эй духтар. камтар кунӣ гапҳота, ҳамсурхии лабҳота, беҷою баҷо ҳардам дайдугии шабҳота. ду дил нашавам дигар, мегирамад эй духтар. ҳарчанд ки сар лучи мӯят задаи қайчӣ, бепарда ба рӯи ра, камтар бикун мучӣ. бардошта пеши бар, мегирамад эй духтар. бисёр ба ҳар мошин ву бузбалаҳо машин, он домани кӯтоҳат бифурор каме поин, пӯшида ду чашми сар, мегирамад эй духтар. диля ту нагӯ дигар, гуля ту нагӯ дигар, мавлуди зеборо мӯял ту нагӯ дигар, бар ман ту бикун бовар, мегирамад эй духтар. исмоил эфиро мегӯям, ки оҳиста оҳиста хомӯш намуда ва боз рӯзи дигар эфирро сар диҳем, агар зид набошӣ. исмоил ку як бор бинависа, эфирро мегӯм бикушам. дар Тоҷикистон соат 21:25. кадоми кӣ да кулӯш бутем? духтари ғариб да? духтари ғариб лай капидиш. духтари ғариб лай кард. Кулӯча додум. Кулӯчи
22 بود همین خیلی خطا نکنم. تو ساعتی 22 بیستد میگی. اکی توازن کی رو در نظر داشته؟ اسماعیل رو یا من رو؟ من 2000 سال. ولی یک چیز رو بگویم که من اگر از حاضر 20 ساله باشم، گرچنده که با سال رفته ایستادم 2010 2020 20 ساله 2030 30 ساله شوم، ولی 20 ساله هم باشم، لیکن به حقیقت اگر حساب کنیم من حاضر 4 ساله هم. برای کی؟ برای چی 4 ساله؟ برای که در 4 سال یک بار زادروزی من میوید. خیلی 5 سال شدم این سال. یعنی که کدام ماه هست؟ 29 فوریه است. متاسفانه. ایره چه حساب میکنه؟ همین لایک ها زیاد نشده سیم با فکرم یکم مادر نو نیسته چی دیگه ازی. 29 فوریه کجاست اینجا؟ ده من 5 ساله هم. من 5 ساله بگیم. اگر نفرانی که در اینجا اکی توازن اگر با تیوی کودک رو در یگان جا خورده باشی، تیوی کودک میدانین؟ کی تیوی کودک در اینجا یک کانال به تیوی کودک. تیوی کودک دادرم به اینجا کیه ینگه گفته؟ انیسه بانو خوش آمدی ینگه ملا. بابا تو دادر داری؟ آه. انیسه بانو دستا درد نبینه برای که لایک زیر کدی 39 شید. کم کم سازن خوبین انشالله. رحمت انیسه بانو ما خوبیم، شما خوب هستید؟ تنجین سلامتتون خوبه؟ من به لایک میام اپیر نه لایک از زد من به لایک میام با لایک از زدی. تشکر برای لایک زدگیتون. من همین فهمو یک شعر برای عاشقی گیزله بخون. تشکر زیاد تشکر. حاضر شعری عاشقی گیزله اکی خی گیزله گفتیم اگر که گیزله بکنیم اکا
ز عشقت سوختم و پروانه گشتم، میانی آدمان دیوانه گشتم. از این بهتر برایت چیست فرهاد، گرفتاری لبی جانانه گشتم. خطا نفهمید دوستان عزیز. شوکت اپای انیسه تنجیمی. خطا نیست هم صد دادنم تنجیمی. اسماعیل چی میگه؟ ولی چند دو داری بگی دیگه. سودا اسماعیل چند داری؟ اه، چی؟ غریب دختر چیزی نشت بود دارید که چی؟ یه چیزا من شوکتی انیسه شوکتم. من اومد اپای انیسه از طرفی بلیسه. اسماعیل گفت کو شوکت؟ انیسه گفت شوکت شوکتم. انیسه پریویت گفته سید. اومد اپای انیسه ای طرفی بلیسه. میانی جمله گلها تو را من دوست می‌دارم، یقین امروز هم فردا تو را من دوست می‌دارم. در عشق تو من از مجنون هم دیوانه تر گشتم، ایا زیباتر از لیلا تو را من دوست می‌دارم. بهترین اکای توازن، بهترین شعر. نه که یه چیز شعری زور امو را یک بار دیگه میخونیمش خیلی بسیار شعر پسند. میان جمله گلها تو را من دوست می‌دارم، یقین امروز و هم فردا تو را من دوست می‌دارم. در عشق تو من از مجنون هم دیوانه تر گشتم، ایا زیباتر از لیلا تو را من دوست می‌دارم. بهترین شعر بشقی. بله بهترین شعر اینه این بارم خوندم. جان یگان روبایی نویس. اکی توازن تو خودت شعر می نویسی؟ نویسین میخوند دو درمون. بله بله بنویسیم به نهایت شعر تسکیر کننده دل بود. دوستانی از این شعرهای جالب داره نویسیم. دوست دارین دوستانی رو که شما رو دوست میدارم. بله فرهاد ملدیس تشکر اکی امید. یک جهان تشکر یک جهان تشکر.
برخیز عزیزی دل، شده وقت نماز. فارغ ز همه باش در عالمی راز. شکرانه کن و توبه کن و شاد صبور. بر درگه بی نیاز می آر نیاز. ینگه ماه ینگه شیرین شیرین ای ینگه. یک تا دلنامه بدم اینجا نه حاجی، یک دقیقه دوستان عزیز. دلنامه کجاشی؟ دلنامه سوی مر دلنامه صفحه 27. اما کسر دوستان عزیز خوش باشید. دوست اوید سخت در آغوش گیر. رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. البته دلنامه. دوست آید امروز تو در آغوش نگیر. از کرونا مترس ای جان دل. با دل دلنامه. با دل گفتم چرا گشتی تو بیمار. چرا نامنتظم هستی تو در کار. و پاسخ گفت چون شرمت نیامد. تو بر من داده ای غمهای بسیار. گفتم به دلم چه حال داری ای دل. در بستر اندوه گرفتی منزل. گفتا که خودت هرچه آن کردی کردی. هرگاه شوم کشته تو باشی قاتل. یک شعر برای بابام رحمتی بخوان. حتما حتما. سخن بسیار دو اندکی گو یکی راست مگوی سرم یکی گو. اکه امید اکه ایجا ما سلوچه نبا با من نگی. خیلی اکه ما برای خاطر با خاطر ایپیر در ایجا مقصد همه کسا باشه. انیست دوگان انیق اکه شوکت فتیق ها نوانده نصیب کنه بخشش اگر. اگر ما ایجا در خواب کنم موقع ایفیر بیزه میزگره که اومه میدونم خیلی که ما در نگفتیو میگن که بزرگانی گذشته سخنهاشونو با شعر میگفتن، یعنی که درباره اینجا که توازن یک شعر بسیارم جالب روان کرده است. نگاهی مستی دو چشمانی تو را دارم دوست. گرچه تو دیده گریانی مرا داری دوست. من فقط آن لبی خندانی تو را دارم دوست. زیر فرمان خداگاه باشم ای جان. من شیدا هم فرمان تو را دارم دوست. بهترین اکا ایوانش خوش آمدید. همین چیلون لایک رو میزده زور میشید. بهترین اکای توازن نفته که شعر ایجاد میکنن یا نه. دختری غریب رحمت با امیدی شوکت جانم قریب ای چی بود؟ قریب ای استناف کم گذاشته بود. در فکری عاشقی نشن که بعد یک روز یک نفر نقل که درباره استنافکه گفتن. یک چی با یادم اومد که کم کم دادرم ایجاد میکنم. بهترین اکای توازن بهترین یگان تحریر خوردگی از پیش یگان شاعر یگان نویسنده در مقصد تحریر شدگی یا یگان گزیده چاپ شدگی باشه اکای توازن. بعد
як нафар мақсад калимаҳои тоҷикӣ адабии мо чи аст, мақсад каме дуру дароз мешавад ку. Баъд мегӯяд ки ман гуфтам ки биё як бор ман калимаҳои адабиро истифода кунам кани дар дохили нақлиёт, ку як бор адабӣ када сухан ронам кани чӣ мешавад. Мегӯяд то гуфтам ки ронанда дар назди чароғаки барқӣ мошинро доред. Мегӯяд гуфтам ронанда дар назди чароғаки барқӣ нақлиётро доред гуфтам ё ки нигоҳ доред. Мегӯяд то ман ҳамин суханро гуфтам ки аллакай ду истгоҳро гузаштем. Ду истгоҳро гузаштем. Баъд нафароне ки мегӯяд дар дохили ҳамин нақлиёт буд чӣ гуфтам ба ман? Мегарди хе адабӣ када бугӯ шафёр наам сивитафор маънаш кир. Ҳамин суханҳоро гуфтам. Хай бояд ки мо кӯшиш кунем ки забони тоҷикиро ёд гирему тез бигем. Кам додарам. Дугон марам мужин махаллии остановка навистагӣ будам, хато рафт. Остановка мо фаҳмидем паи Аниса остановка гуфтӣ. Акай вале гап нест. Пеши муаллим будагиам гуфтагиянд ки қофияат бадиёт беҳтарина. Қофия беҳтарин акай тавозун. Беҳтарин хаб кун дугон, иқа шавқат нагӯ ки бо айма хонамон гузашта. Ай хонамо беҳтарин админ. Ташаккур Анисабону. Қофия диёд бандиёт. Бале. Агар дар хоб медидам ба ногоҳ талати Лайли ҳазор анҷоми онро ба як оғоз мекардам. Беҳтарин акай умед беҳтарин чӣ гуфтем. Ташаккури зиёд барои шеърҳои беҳтарин. Акай тавозун агар ки мақсад қофиябандитонам нағз шеъре ки якон равон карде акай аз худтон буд ё ки аз ягон ҷумла ҳамонро бисёр шеъри беҳтарини баъд буд. Мо ҳам ака ба ҳамин шеъру шоирӣ кам сару кор дорем. Бояд шеърҳои бачагона бисёр менависем кам. Савдо Шавкат. Акай Шавкат ака бояд ҳаминҷода бошад. Анисабону аз худам буд. Беҳтарин баханда буд. Беҳтарини баъд буд. Қофия, вазн, ҳама чиз. Ба фикрам ки ҳамин шеъри якумтон аз вай гузашта буд, аз таҳрир гузашта буд. Навиштесай акаи маку. Навиштесай Шавкат. Инро дар газета чоп кардагиянд. Кадом газета акаи тавозун? Барое ки шеър чӣ қадар равон буд, вазну қофия. Ман фикр кардам ки аз ягон ҷо копия кардем, мақсад ягон шоири бузург аст. Хай беҳтарин шеър буд ки. Ҳозир ман як рубоии ошиқонаро акаи Шавкат ҳаминҷо бошӣ мехонам. Газета «Зан ва мард». Шеърҳои ошиқӣ бале ҳамонҷода чоп мешавад. Оила ё ки «Зан ва мард» ҳамин шеърҳо мешавад. Агар ҳаминҷо бошӣ акаи Шавкат. Беҳтарин ганҷест ки инсон ёфт гар симу зар аст. Беҳтарин ганҷе ки гум кард ӯ муҳаббат будааст. Беҳтарин акаи Умед. Беҳтарин ба худо. Акаи Умед не ки шеъру шоирӣ дамзури дар любой соҳа. Як рубоӣ. Як рӯз дар эфир будам, ногоҳ нигоҳ кардам, яке кондуктор мегӯяд женщина фуро
کنسه автобус чӣ бо Айсар баргаштам ина ами хеле дугу. Акаи Шавкат мана дидесам чӯта акаи Шавката мана дидесам чӯта акаи Умед ошиқ шудӣ чӣ ака? Зану мард газета нест ҳафтаномаи бар хайр ҳамуда акаи Умед вале иҷа хеле инсон ваҳдатсити буда. Салом алейкум ака. Акаи ваҳдатсити хуш омадин. Хуш омадӣ акаи ваҳдатсити. Ҳамин 41-ум лайка намезанӣ, дастакҳо дарда набинада. Иними ма ай дасти лайк занира ҳами як болиқа дар хонамон доштем шикасту машин задум ҳама шикаст. эҳтиёт кунед хе ба пушташ бизанем ки нашиканада. Ваҳдатсити хуш омадед акаи Ваҳдатсити. Дӯстони азиз, як бор дигар хотиррасон кунам ки эфири мо якумин эфир мебошад ва ягум камбудие бошад. пеш аз ягум камбудӣ бошад бахшиш мепурсам. Чун нуре ба ҷаҳони ман, ба қалбу рӯҳи ҷони ман аз он рӯзе шудӣ пайдо. Туро ман дӯст медорам, нагирам ёри нав дар бар, нахоҳам ҳамдами дигар дар ин дунёву он дунё. Туро ман дӯст медорам. Ҷаҳони сипос акаи Тавозун ки бисёр ҳам шеърҳои олиҷаноб навиштед ва ман акаи Тавозун то ин вақтҳоро гумон намекардам ки шумо шеър менависед, вале беҳтарин шеърҳоро навиштед. Айни ҳол шумо ака дар кадом минтақа ҳастед? Кулуч ҳастед? Албатта Ваҳдатсити ҳозир ина кулучи бобогира кулучи чанд бошад? 14, 15, 18. ина кулуча бихабака. Шӯхбача беҳтарини баъд беҳтарин. Рост шугӯен Шавкат амиҷа ҳай. О ҳаст ваҳдат. Акаи Тавозун боши додарам Исмоил. Ман надидесам. Рост акаи Шавкат иҷа ба кадом номай? Янгаҷон ҳозир ҷеғ мезанам. Мия окей. Ҷеғ зидам ки Анисабону уже бетоқат шудеса. Анисабону ғам нахӯр. Барое ки акаи азизи мо Тавозун нигоҳ беҳтарин шеърҳоро дар инҷо ба мо ирсол намуда истодааст. Акаи Шавкат нест шӯхӣ буд. Дар ишқ ғутидагӣ мохӣ. Дар ишқ ғутидагии акаи Тавозун. Қурбони ту ин ҷону дилу рӯҳу. агар аз эҷодиёти худи банда 4 мисра мехонам. Агар акаи Тавозун гӯш кунед ку ҳамин шеър чӣ хел аст. Агар ошиқ шавӣ ту дар ҷавонӣ, агар ошиқ шавӣ ту дар ҷавонӣ, гаҳе девонаю гаҳ меҳрубонӣ. Туро дар вақти пирӣ ёд ояд чӣ зебо лаҳзаҳои зиндагонӣ. Акаи Эмомалӣ чӣ хел рақс мекунӣ? Чӣ? Тӯёда раҳма духтари ғариб. Намоз аз сидқ агар комил набошад, ба ҷуз як машқи беҳосил набошад. Чӣ суд аз шину ақлу хезу ё раб, агар дар он тафофи дил набошад. Ваҳ ваҳ ваҳ. Беҳтарин. Аҷоибот акаи Умедҷон. Аҷоибот. Охир ба номи Шавкат рӯбоӣ менависам. Ба номи Шавкат. Эй Шавкати ҷон азизу марҳам бошӣ. Дар дидаи Аниса дарду малҳам бошӣ. Як умри дароз Аниса бисӯх аз ғам. Акаи Шавкат гуфту
کارت نشود کم. بهترین قافیه بندی ها دو در مضمونش هم بهترین بود. تشکر اکای حقیقت توازن حقیقت. بله این این شعری من بعدی نوشتن سال گذشته نوشته بودم، بردم نزد استاد. همین یک جای زیبا رو ایواز کرد تمام، دیگرش همش ریال نیست، خودی بنده است. تو میتم دودرم اسماعیل تاجیکستان. رحمت زنده باشه. خوش اومده، خوش اومده نفرین. یکم کس هست موران خبر گیره نفرانی باشن اینجا وحدت سیتی را دستگیری کنین دوستانی عزیز. انشاءالله ایران دستگیری میکنه. تجکی اوفیسیونال وزیرین من کلوچی نزده را بگی. اپای انیسه بانو من که آزیر همین یک ششتر زوق هم کرد و فکرم یکم خطایی داشت نداشت نمیدانم که گفتم. هی اپای انیسه زنده باشی. یکی بیمار و اکای توازن برای موندنی خانه که من عاشق نیستم، که من عاشق نیستم گفته. غریب دختر، دختری غریب، دختری غریب بهترین شعر. لبای سلامتی چه خیلی دختر غریب بهترین. تشکر که وقت قیمت خود رو دریغ نداشته به افیر پیوست شده. امیدوارم که افیر زور می شود در آینده و این هم یکم افیر ما است ولی پر از خطایی هم باشد. امیدوارم که در آینده خوب میشه. برای به عشقانم خونید، برای به عشقا میخونیم این یک شعر شکوه خوب مضمونن دقت دید. شوکت جانی من دیگه جانی من او را یگانه گفتم جگرکی خانه گفتا. بهترین قافیه را هم یافتش نکه شاعر میشه او خیلی میانی جمله بی همیشه یکی حقیقت خونه که ایرش این شعر رو نخونده نمیشه. میانی جمله گلها تو رو من دوست میدارم، یقین امروز هم فردا تو رو من هم دیوانه تر گشتم. ایا زیباتر از لیلا تو رو من دوست میدارم، از اون که مرهمی جانی بهترین ای. حاضر من این شعر یک سکرین شد کنم. او ملدیس بهترین شعر. که غریب دختر حاضر من برای به عاشقا را میخونم شعر نه که این شکوه با دقت مضمونا گوش کن میفهمی که درباره چیه. درخت داشت از قسمت شکایت، خدایا آدمی را کن هدایت. چو در گوشش نمی آید صدایم، نمی داند که در فکر خدایم، نمی داند که در ذکر خدایم. بود دور آدمی از عدل و انصاف، کجا یابی دلی بی کینه و صاف. اگرچه زیب می بخشم دیارش، ثمر آورده می سازم نثارش. چو مادر دلپذیر و مهربانم، به گرمی ها برایش سایبانم. ز لغزیدن نگاه دارم زمین را، رها کرده ضیافت آدمی را. ولی او نودهایم را بریده است، درون سینه ام دل را دریده است. یعنی که درباره شکایت یک درخت است که میگه که همین قدر در انسان خوبی میکنم و میوه میدیم به انسان، ثمر میبیارم میوه میدیم از میوه من میخورد، نه که دستگوشش نمیوید که من هم در ذکر خدا هستم و هم میوه میدیمش و از زمین رو از
лағжида нигоҳ медорам дар офтобиҳо, мақсад ба соябонаш мешавам ва дар борон бошад мисли чатр онро нигоҳ медорам, вале ҳамин инсоният боз ҳам ҳамин кори хатои худро давом медиҳаду маро навдаҳоямро ҳосиламро мехӯраду вале боз мешиканад. Шикояти дарахт будӣ. Ах, сан акаҷон, шоира шидум айғамои Шавката ба зону зада. Айғамои Шавката биги апа Шавката. Яъне Шавкат ба маънои номаш, Шавкат яъне бо кӯлоҳ. Аз ғамои Шавката Аниса гир шапката, бира ба сӯи хона, ҳаман ҳеҷ гоҳ машав девона. Кам кам бихӯр дулона, ғарибдухтара биги дугона. Эй фидро ҷонона, бо апаи меҳрона. Шо мешавад ошиқона, ман ошиқ нестам, чизе ки медонам. Ман ошиқи Аллоҳ ҳастам. Беҳтарин ғарибдухтар ту ошиқи Аллоҳ бошӣ. Беҳтарин ишқи осмонӣ ягона ишқест, ки ишқи ҳақиқӣ мебошад. Ҳамеша гарчанде ки мо дӯсташ медорем, боз ҳамеша дар канори мо аст ва ҳеҷ гоҳ моро тарк намекунад. Ин ишқи Аллоҳ аст. Барои олии вақташ нарасидани наотфед, барои ман навшидум та додарам, хушам да Шавкат айёдум бромада. Админ рост охи. Беҳтарин суханҳо. Йигит хуш омадӣ. Салом, маладес. Алейкум асалом, алейкум асалом. Беҳтарин, ва алейкум асалом. Паи ғариб тавозун ҷигар. Йигит салом, хуш омадӣ. Иншаллоҳ. Ман расидам хона, ягон заҳрак хӯрам, телефон меистад. Ташаккур апаи Аниса Бону. Як савол ҳаматонда. Марҳамат акаи Тавозун. Савол бошад. Марҳамат. Хуш бошӣ. Савдо тиҷӣ. Алҳамдулиллаҳ. Соз шумо созе. Йигитҷон хуш омадӣ. 0707. Умедворам ки мисли номат Йигит ҳастӣ ва лайкро зер кадаӣ. Ҳозир ман ба шумо ҳозир як дақиқа мутаассифона чат. Йигит ҳозир ман ба шумо якта кулӯҷ медиҳам. Раҳмат Янгаҷон. Йигит созем. Ака чӣ савол? Ишқ пок гуфта шуморо чиро дар назар дорад? Ишқи пок гуфта. Ишқи пок акаи Тавозун ҳама ишқи Аллоҳ аст. Инҷа ҳама шукр мекунад, ки хоҳарҷон барои ягон шӯхӣ кардан меом инҷа. Дуруст. Бале, Аниса Бону дуруст. Алҳамдулиллаҳ. Соз шумо созе. Акаи Тавозун яъне ки дар бораи ишқ агар шабрӯз сухан ронем, ин тамошавӣ надорад, вале ишқи ягонае ки ба гумони ман ишқи пок ҳаст, ягона ишқ дар ҷаҳон. Ишқ чанд намуд мешавад. Ишқи осмонӣ, ишқи заминӣ, ишқи пул, ишқи сарват, ишқи мошин, ишқи асп. Ҳар намуд инсонҳо гуногун ишқ аст, вале аз ҳама муҳимаш ишқи ин осмонӣ мебошад, ки ишқи ягона поктарин аст. Баъд ишқи падару модар, баъд ишқи байни ду дилдода мешавад, ки мақсад ишқи пок бошад байни ду дилдода. Ишқи ин ҳам байни онҳо хиёнат нашавад ва ҳама корро барои ӯ дариғ надоштан мешавад. Ишқи пок гуфта шумо чиро дар назар доред? Ниса. Бале, ман ҳам дар назари шӯхӣ гуфтам. Ичо кардем. Акаи Тавозун ҳамин қадар дар бораи ишқ зиёд аст, ки мақсади мо асосияш яъне ки ишқи осмонӣ дар ин
ягона ишқест, ки сӯхта надорад. Байни инсонҳо ишқ аст, байни ду дилдода ишқ аст, вале сӯзиш дорад. Инсон дарун дарун месӯзад. вале ишқи худованд чунон ишқи поке аст, ки инсон бо ошиқ шудан ба ин ишқро пайдо намудан ва ҳарче ки тар мешавад, вале ҳар рӯз хурсанд мешавад аз ин амалаш ва ба фазои яктоӣ шояд ки бирасад. сӯзи хуби иншоалло хуб ҳастӣ. раҳмат барои гапҳои хубот админ. Ташаккури зиёд Ҷесси Про. Зинда бошӣ. Ина ман ҳозир як кулӯч ба ту медиҳам. Вале ишқ ҳама бояд ки мара надидеса. Мирмат бародари азиз, салом алайкум, хуш омадед ба эфири мо. Бародари азиз, мо кам кам эфирҳои шумо медаромадем бо канали Додарчамон ТВ Кӯдак. Агар дар ёд дошта бошед, медаромадем каме мақсад бо шумо эфири шумо медаромадем ва инак худованд ба мо даст дод, ки ба канали реални худмон омада, яъне ки боз мо ҳам эфир кунем ва насиби мо будааст, ки эфирро сар диҳем. ҳеҷ гап хуб. хотиррасон кунам, ки соат ба вақти душанбе 22:03 нишон дода истодааст ва мо дар пахши мустақим қарор дорем дар шабакаи Саодати ҷи. хуш омадед бори дигар нури дида тоҷи сар. ҳамаи шуморо, дӯстони азизу гироми қадри мо, шуморо аз самими қалб дӯст медорем ва шахсоне ки нав ба эфир пайваст шуданд, умедворем ки лайкро зер мекунанд ва бо мо каме бошад. дар ин ҷо чӣ тавре ки худи тамошобинон ҳозир пай бурда истоданд ва шахсоне ки нав омаданд дар эфири мо, яъне ки баҳсҳои ҷолиб шуда истодааст аз ҳар тарафи ҷаҳон. мақсад касе ки дар ин эфир иштирок кардаста, хоҳ аз Русия бошад, хоҳ аз Тоҷикистон, хоҳ аз дигар шаҳру навоҳиҳои Тоҷикистон, ба мо шеърҳои аҷоибе фиристода истоданд, ки бениҳоят шоистаи таҳсин мебошад. ба шумо бурдборӣ бародар ба пеш. ташаккури зиёд акаи Мирмат ва умедворем ки шумо ҳам дастгирӣ мекунед. агар каналатон аз 1000 гузашта бошад, илтимос ба мо як сабшест монед. бисёр ҳам миннатдоргии худро мерасонем. 22:03 дар вақти қазан тоже. бале, дар Тоҷикистон 22:03 гуфта будам, ҳозир 22:04 шуд. мана соат ба вақти душанбе, ба вақти Тоҷикистон соати шумо айнан будааст. дар ин вақт ма аз Ҳиндустон бошӣ, ма Айпомир. бале, гуфтам чӣ тавре ки гуфтам, аз ҳар гӯшаву канори дунё дар ин эфир ҳастанд. сози хуби йигит аз ҳар гӯшаву канори дунё хушбахтона ба эфир ҳастанд. алҳамдулиллаҳ. соз худат сози хуби Аниса братка. Аниса ма нафаҳмидум, як кас брат мегӯяд, як кас хоҳар мегӯяд. чӣ тариши бачаи отат ҳафта шид Ҳиндустон меравӣ ку? ҳафта шид аз ҳар тарафи гӯшаву канори Тоҷикистон ва ё аз Россия, Ҳиндустон, аз ҳама ҷо ҳастанд инҷа. акаи Мирмада даромада ба каналаш обуна шавед ва ба канали шумо ҳам обуна мешаванд. акаи Мирмад, лутфан хоҳиш мекардем, ки силкаи видеоятонро не силкаи каналро мефурӯдед. бениҳоят хушҳол мешудем, барое ки яке нафар аст, ки дар видео медарояду ва нороҳат мешавад, ба видеои шумо мегузарад. агар силкаи канал мешуд, беҳтарин мешуд. акаи Эмомалӣ Ҳиндустон рафт, тарсидам. соз то абад нанавистӣ, бовар накардам ти брашка. ма ай
درونی جنگل ما ای درونی جنگل کی توازو ما ای پایانی دومی خودمو پایانی دومی خودمو تشکر تشکری زیاد انیسه ما خودم برد ما دوستانی عزیز پس از 2 دقیقه باز من برمیگردم. دوستان عزتمند باز ما برگشتیم بر بخش مستقیم. ادمین با فکرم چای داکنی رفت حلقش قاق شد. بله بله نه چای هست اینجا دینست یک چای دیگه هم بریزیم. مرا بی کو ایوه یک بار روی اکران نگاه کنین چیزی در تنی دیوار جنبیده سه اکی عملی سازی دیگه. ای بچه استغفرالله که اکی ریگید چیجی میدیسه من در خونه تا اقای میتری نگو الحمدلله بو نترسو. بزن اکت چویا دم بگی ده سویا از افیر تو نبرو هیچ گو مشو همسویا. منم به خدا ترسیدم تو قیم شما هم جره گفته سین استغفرالله کنی پیش کنم خودم تو قیم نترسم. ای نه ما اینجا تشویش شدم کو ای بچه منم ترسیدم اوه خونده را بین چیز الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله کتابایی هست که همه درباره پند و نصیحت، همه کلام الهی است و جایی که سخن خدا و رسول باشد آنجا یگان انشاءالله که یگان زیان نمیرسد و اینجا سر و پا از نام خداوند است و مهر و محبت و اون عشقی که گفتیم عشق سرشار از عشق است. از خدا جویم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بعد بلکه آتش بر همه آفاق زد. سر و پا از شعر سر و پا ما پروای اون رو ندارم در تنه دیوار چی است نیست. انشاءالله که خداوند خودش نگهبان هر یکی ما است. باشین در او کانال مام کلوش ندادی با ای کانال مام اومدم کلوش نیست. انیسه شوکت جان اوهو انیسه شوکت جان اینه کلوش قبدی انیسه شوکت جان دو لایک آوردم توبه بهترینه ینگه جانی مرا یک دستگیری کنین. البته اپای انیسه را دستگیری کنین ینگه جانی هر یکی ما را. اپای انیسه اوکی لایک زدی به همین بولیقه اینا بولیقه من شکستگی از کجا باشه یک نوک معلوم. تیلی ما میسته ما اوژین کنم قرغان تیجی تشکر زیاد برای دستگیری یک جهان تشکر به دستای شوکت. یه چی گفته؟ براد ما یک شوخی کردم که بخندین طول که ای الله میترسیم براد دیگه ای هیچ چیز نمیترسیم در بالای سرمونه انشاءالله. تشکر زیاد اکای یگید اوخی تو چخه میترسیم من ای نامون دو جای فهمیدم که انسان ای نامش اوجه معلوم است اکای یگید تو یگیدی انشاءالله که همه از خدا میترسد. بهترین سخن گفتیم نزد درون قرغان چی چشموت بالا میکنی کی چشمش قرغان کار شده میره نمیشه. اگر منو بگین برای نزدیک اومدم دور نشستگیم سبچینی ها را کمتر خونده است خیلی کور میشن بو به دست نگاش میکنم. یک روز در راه رفته بودم ای پیشم یک کامپیر برآمد بچم گفت من کن مرا و خونه بر در وقت نزد قبرستان آمدم گفتم گفت من کن من میام دیر کرد گفتم یا مادر رفت میگه تو اسماعیلی این میدانی چی نظر داره پرتره. یک روز میگه رفته سردم داره یک کمپیرک در قدیره بود میگه خیلی ساعت 12 بود یا یک شب بود. بعد من کده این کمپیر رفته بچه جا نیست میگه من کدم نشستم ماشین. بعد روی دور دروز رفته سردیم بعد از پایان دیهای ما یک قبرستان میشد میگه در اون قبرستان انا میگه گفته که بچه جان یا دمک من که گفته من یا مقصد یا حاجت ما بود کنم بعد بیام. بعد میگه من کدم خودم تا قبلم در درون ماشین میگه وقتی که میگه پس از نیم ساعت دیر کرد میگم ما گفتم دی کجا شد میگم ترسیده رفتم پیش قبرستان نگاه میکنم میگه یک قبر روی کده
мебинам устахона дар дастиш хурдаста. Тоба тобае на тарсоне не админма додари хидма мегӯа албатта девона дертар меомурдам гӯшнагира Шавката ёфта биёрем то омадан. Албатта Шавката меёвем мебиёрем. Ана ягон чиз хӯред. Агар ки чой пой лозим бошад, мо мутаассифона фақат чойи кабуд ё сиёҳ ба шумо оварда метавонем, аз сабабе ки ҳама чиз қимат шудааст ва як нархи ходок аз 3 сум то 5 сомон боло рафтааст. Як дона тухм 1 сомон, як пашкаш 30 сомон. намари гишнагира рост мегӯяд ка йигит мегӯяд иса намари гишнагида ки Шавкат дар корам мегӯяд бача дар ватсап навистам акаиша телефон меистад ҳички чӣ гуфта он меистад ҳички ҳичи нагӯен Шавката бисёр Шавката ҳичка ҳичи намегӯяд. Аниса боно натарсен. Не ки ин қадар ошиқи сахт будем ки офарин ба шумо ки намемонем ки мақсад як кас бар дӯст доштаи шумо расад. Албатта ҳеҷ кас дар набудани ҳеҷ кас ба ҳеҷ кас намерасад. Вақте ки худаш бошад баъд суҳбат мекунем. дӯстони азиз, як савол медиҳам, лекин касе медонад нависад. Аддушӣ Мирзо Турсунзода дар чандсомона аксаш тасвир ёфтааст. Як бори дигар мегӯям, Мирзо Турсунзода дар чандсомона аксаш тасвир ёфтааст ва кадом сол таваллуд шудааст? Ташаккур. Савдотиҷии дусомонада як сомонада ташаккур. Як кумин шуда акаи таваззун ёфташ. Як сомона. Як сомона. Ташаккур апаи Анисабону. Як сомона. Акаҷон башах дар ҳафтсомона сурати кия? Дар ҳафтсомона сурати кия? Як савол. Марҳамат Анисабону. Ина барои ғариб духтар Мирзо Турсунзода як сомонада аҳволи донишҷӯён аия сума. Ина донишҷӯён як сомона хати студентский. Давраи донишҷӯӣ. Якум намешавад, бояд як сомона мегуфт. Ман ёфтам. Як сомона. Бале. Ташаккур. Як Шавкат кия кепка пӯшид? Як кепка пӯшид. Ку 20 зирамаҳод. Исмоилбек 20 зирама дига дар ҷавонаи ҳозира медонед чӣ хеле шудагия дӯстон. Ҳозир дига аз сабабе ки 20 зирамаҳод дар ҳар су чош надиҳад, ман якта ҳозир историяро нақл мекунам, бениҳоят ҳозир бест. Ман як чанд рӯз пештар тангаҳома чанд рӯзи на мана худи шумо шоҳид шавед, айниҷаш сурох карда буданд тангадӯзак. Баъд ҳамин қадар дарунаша ман ҳар рӯз пур мекунам. Мана ҳар рӯз пур мекунам, мебинам аз ин тараф ҷиянҳо аз куҷоин пай бурдиянд ки ин капилка кардааст даруни инда. Ман аису медохтаму онҳо аз ин тараф даҳанашро ҳуй мекардиянд. Сумои мара садбар мегирифт. Бале, садбар гоиша маъмул. Аинҷа мегирифт киян мебурдиям. Як рӯз ман огоҳӣ ёфтам ки ин хела аст. Рафта
20 сомон гуфтанд, 22 сум гуфтанд, мана 22 сум гуфтанд амин ро. ба зорию нола гуфтам студент ҳастам, донишҷӯ ҳастам ва бо нархи 18 сомонӣ харидам. Мана 18 сомонида харидам. Дигар на инро Садбай гирифта метавонад, на Маҳмуд. Мана танҳо ина Исмоил яке омади ку танга як шумар биё. Ина я ҳамин пур шавад, баъд барои кӯдакҳо дигар нест. Донишҷӯ бечора чӣ дорад охи? Дигар сумома ҳеч ка намегирам. Камераро поёнтар кун. Камераро поёнтар кун. Охи телефон дар заряд светора медонӣ ку мекишанд саҳар. Телефон дар зарядта барои ҳамо шавад. О шаваде. Айкиҷо шавад бечораи студент ба умед ки ҳар рӯз пули як троллейбус қатӣ меравад. Баъд мошин як сирро ман мегӯям, не ки байни худмон монад, байни ҳамин аудитория. Бо спринтеро рафтан, яъне ки спринтер қатӣ рафтан қатӣ 1 сомону, яъне ки ҳам газелло, мерседесо 1 сомону 60 дирҳам айдад душанбе худаш. Не ки мо бечораҳо 1 сомону 60 дирҳам не, балки озе куҷо шуд, картам нестаю. Хай дадри киштама куҷода картара ёфта мезанем картара, не ки моам хуб мекунем. Аз дарвози Душанбе 70 дирҳам билети карти донишҷӯ мегирад, то ҷазирара мурда мебарад. Не ки рост ҷои нишаст пури баде, мо рост мерем, ҳамун мондагӣ пула оварда дар капилка мефурем. Бо ош шавад мега Исмоил. Қурутоб шавад. Мана халтаи ноз неу танга. ош нашавад, шӯрбо шавад. Ғарибдухтар маладес. Дидин? Оҳо, чирои кадаст туҳфа боша, ку нависен чанд кас ҳастем. Дар мо 4 кас нишон додесай. Ғарибдухтар, йигит, 3 нафар шуд. Оли дои кафтарака мехонам ку якбора як қиёматдода мебиҳад. Ина ма. Ғарибдухтар, зинда бошӣ, аддушӣ. Бо мо будем, миннатдорем, ҳама каса созен. таҷик хуш кардӣ, беҳтарин номро интихоб кардӣ. Ташаккур ки таҷик беҳтарин ном. Мефахрем бо ин бародарон, мефахрем. Дар куҷоем ки номи тоҷикро дар дигар давлатҳо, дар дигар ҷо вақте ки шабакаҳои иҷтимоӣ медироӣ ки бародарон мегӯянд мо тоҷик ҳастем ку, мо бовар кунед, ман дигароро намедонам, қабат курта гӯшт мегирам ки мана будем ки бародарони мо аз дигар давлатҳо ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ва шаҳрванди дигар давлатҳо ҳастанд, вале мефахранд ки мо тоҷик ҳастем. Бидроем ба канали ТЖК оригинал обуна шавед дӯстони азиз, иншоаллоҳ дастгирӣ мекунад. Йигит бародар, йигитида, аддушӣ. дӯстони азиз, як қиссаи ҷолибаки хурдтараки ҳамирӯз шунидам, ки беҳтарин қисса агар хоҳед бугум ба сами шумо расонам.
بعد یک پسره بوده. زنده باشین دوستان، شما هم زنده باشید. تشکر زیاد. اوبونا شاید انشاءالله که دستگیری میکنه. امروز یک نقل شنیدم که به نهایت نقل زور است، حکایت زور است. یک صدای دل شمایین، یگید صدای دل شمایین. برادر یگان در خدمت باشه، همیشه نعمت دوشی برد. تشکر زیاد کب مینت داریم که با ما هستین. دوستان عزیز، یک رحمت مینت داریم، الله شما رو نگهبان باشه. دوستان عزیز، یک نفر، یک پسرک بسیار پسری کمبیزاد بوده است و یک دوستی داشته است که ثروتمند، از عائله ثروتمند بوده است. یک روز درس بوده است. بعد همون پسری ثروتمند یک ساعتی داشته است که بسیار هم قیمت بها ساعت در دستش و این پسری کمبیزاد اون ساعت رو از اون پسرک چیکار کرده میدوزده، دزدی میکنه. خلاص شخص دوست رو مقصد میدونین، دزدی میکند. با چی رو خوب باشه دزدی میکند. و این پسر ثروتمند به معلم میگوید که استاد، ساعت مرا کسی دزدیده است. و استاد به آنها میگوید که بچه ها، کسی که ساعت رو دزدیده است به خوبی بیارد گذارد. و همه رو خواب میکنن، خاموش میستن. و استاد میگوید که بیاد یک کار میکنیم. بعد پسران رو میگوید که همه شما چشمایتان رو جوقین محکم کنید. بعد همه که چشمایش رو میجوقند محکم میکنند، استاد میخیزد و ساعت رو از دست همون آدم شخص دزدیدگی مییابد و بچه ها رو میگوید که من از شما چشمایتان رو جوقیدید، ساعت پیدا شد. و این پسره که دزدیدگی بود اوزی در ترس و هراس بود که این معلم اوزی در نزد همسینفون همه رو شرمنده میکند، گپ میزند و ما رو مذاق میکند. در حراس بود، اما معلم این کارو نکرد. و این پسری که دزدیده بود هیچ نمیخوند، کتاب نمیخوند. پس از بعد چند سال میگذرد و این پسر دزد معلم میشود و و پیش استادش میآید و میگوید که استاد جان، اگر شما به یاد داشته باشید همون وقت من نمیخوندم، مقصد من ساعتی همون نفر رو دزدیدم، اما شما مرا سیری مرا فوش ندادند و مو گفته چشمایتان رو جوقین، یعنی چشمایتان رو پوشید، ساعت رو یافته دادی. و مرا همین وادار نمود که من دوز نشدم و اومده در اینجا معلم شدم. بزرگی شما در این بود. و معلم رو میگوید که همین سیری همین در چی بود که شما مرا در بین آنها رسوا نکردید و مرا آشکار نساختید. معلم با این پاسخ چی میگوید که من هم در آن لحظه چشمایم رو جوقیده بودم، محکم کرده بودم. پس از این خلاصه چی میگوید که یعنی که استاد میگوید که من هم، یعنی که چشمو با اون واسطه نه که من چشمو محکم کردم با او، که یعنی که من هم چشمو محکم کردم و از تو یادآوری نکردم. بله انسان ها، مقصد اگر همون استاد در همون جا میگفت، سیرش رو فاش میداد که این دزدیده است، شاید همون پسرک دزد میشد و شاید که دزدی اون یک دزدی کلان میشد. به همین راه میرفت، همه که مذاقش میکرد دوز میگفت به همین راه میره. ولی که معلم بزرگی کرد و این مقصد پسرک رو فوش نداد، بزرگی معلم رو دیده، این کس هم الهام گرفته معلم شد. ولی معلم باید که کسبی پرشرف باشد که در همه ساعت فهموندگی کرده تونه. رحمت پس کی باشه؟ ساعت به وقت دوشنبه 22:30 نشان داده ایستاده است. دوستان عزیز، کی دختر؟ دوستان عزیز، دختری غریب گفتم کو ما نیستم گپ. کمی دونه گویا چه دونه فکر فکر
خیلی چی گفتی اسماعیل؟ چیه؟ تک تکی چیه؟ آه، من تک تکی دفتر زده شدم برای اما دوستان عزیز، از همه شما یک بار دیگر سپاس به پایان. امیدوارم که هر کجای باشد خداوند شما رو در پناه خودش نگهبان باشد و هر کجای باشد ساق و سلامت در پناه خودش نگهبان باشد و همه جای مکه گوین و تنسیتی شما همیشه آرزوی ما هست دوستان عزیز و خدا کند که شخصان غریب و وطن با دستی پر برگردند و به نزد یار و برادر، زن و فرزند، شوهر و هر جایی که باشند خداوند نگهبان آنها باشد. ایشان به نزد پدر و مادر بیایند و راههایی که بسته است خداوند راه را گشاده کند و برادران ما و خواهران ما که در غریبی هستند نرخ بلیط رو ما آگاهی داریم که تا 60-70 هزار روبل شده است. خداوند امین نرخ رو پایان بیارد و ساق سلامت. درباره که گرانیت ای تاجیکستان و روسیه هوی می شود علاکه حکومتداران صحبت نمودند که باید که روزهای نزدیک معین شود که خاک شده می شود خانه. در این باره صحبت نمودند. مقصد دوستان عزیز، همه شما رو یک بار دیگر خوش آمدید میگویم به این کانالی بسیار هم صمیمانه. دوستان عزیز، کانالی ما سعودت تجاری هم باشد، گفتم که گرچند که سعودت تجاری هم باشد ولی به خاطر بالیده روحی شما، به خاطر که یک لحظه هم باشد در این کانال، در اینجا غریب دختر بهترین هزار رحمت که با ما هستند، از اول افیر تا آخرشان در اینجا هستند. و میندارگی صمیمی خود رو میرسونم که به نهایت انسان های خوب هستند، انسان های دستگیری میکنند و همیشه با ما هستند. دوستان عزیز، و این افیری که ما کردیم این امید افیری آخران نیست بلکه از سرشوی افیر می باشد دوستان عزیز. و هر یکی شما به خاندان شما نور و صفا و عشق الهی رو آرزومندم و بگذار که همیشه تنصیحت خانه آباد باشد و دستگیری پدر و مادر، یار و برادر در کنار همه انسان ها همیشه دویم و خرسند و خوشحال زندگی نمایید. تشکر زیاد برای دقتتون. تشکر زیاد. غریب دختر بینوایت ما رو خرسند نموده. من باوری نداشتم که مقصد افیری ما اینقدر افیری گرم و جوشان می شود. این برادری گازداسگی نامی من تاجیک برادر، نامی من فرهاد می باشد. من عین حال در دوشنبه قرار دارم. تو پگاه در پناه الله مهربون باشد. خیر دوستان عزیز، خودتون رو احتیاط نموده و سلامتی خود رو احتیاط نمایید که در این روزهایی که جهان رو همین بیماری گرفته است خداوند یار و مددگارتان باشد. غریب دختر، امیدوارم که افیرهای آینده ما در اشتراک میکنید و بازم سخنهای گرم و صمیمی شما رو در افیرهای آینده خود و انتظار هستیم. خداوند نگهبان هر یک و یک شما باشد. بخشش زیاد که در تاجیکستان علاقه ساعت 22:35 را نشان داده ایستاده است و ما را کم کم خواب اومده ایستاده است و همیشه دوستداری خدا باشد و در یاد الله مهربان باشد دوستان عزیز. و قصه های جالب را چطوره که گفتم، حیات موسفید سیمشک فروش، اگر که خواهید که پگاه اشتراک کنه در افیر همین وقت و ساعت، با همین وقت و ساعت پگاه قصه سیمشک فروش
که قصه به نهایت انسانی که این قصه رو میشنوند به اختیار اشک از چشمانش جاری میشود. شاید اگر زنده و سلامت باشیم به سهم شما میرسانیم. حاضر من افی رو قطع میکنم. به همه شما شبای خوش و خوبای رحمانی رو آرزو مندم. تشکر زیاد.